Bara ya kuhitana na murimu ugwati wa COVID-19 ironekana ikihiriria makiria kuona thi yothe gutire mundu utaneriria murimu uyu kinya muthia na waikia maitho guothe gutiagite mundu no umwe kana eri merutiire ona makiria nigwo gutigirira ati ni mathomithania uhoro wigie murimu uyu na makiria njira cia kuhurana naguo. Kaunti ya Kitui turacemania na David Munyao na uria ni wa ukuru wa miaka 22 na uria ni umwe wa aria manyitite itemi hari gutigirira ati muingi ni wamenya mitaratara iria yagiriirwo ni kurumirirwo makiria mawatho maria magathikitwo ni thirikari. Munyao arikirie kirathi gia form 4 mwaka-ini wa 2016 thukuru-ini wa secondary wa UBC no indi ndaigana guthie na mbere na githomo giake kumana wagi wa fithi no indi agithomithia we mwene wira wa gucora na uria arahuthira gucora thingo cia miako nigwo kumenyithia andu mitaratara ino akiuga ekitio nigwo kugiririria gutherema kwa murimu wa COVID-19. History ya corona vile imearise na ikakuwa so serious ndio nikaona ni muhimu si kama artists na nikijua sana we are part of the society nikaona we have to do something on this, so we are creating awareness through our arts. So tunaenda tunachapa art yenye ina sensitize yenye ina create awareness to the locals. Kwa muhiano tauni-ini ya Kitui orodomwe na ituna ria wirutiri kuria umite thingo cia miako yothe igemetio na ciugo cia kuguciriria muhitukirio wothe kuna andikite maundu ta ikara mite imwe haraihu na mundu uria ungi ndukageithanie na moko menyerera ndukahutie uthio waku withambe maita maingi o toria kwahotekeka na wikire mask cia kwihumbira maniuru orodomwe na ciugo cia kumiriria andu. This is a global epidemic na we have to fight, all of us. So tumekuwa tukiana messages of hope na tunajua we shall overcome. So we advised to wear mask as a way of preventing yourself. So you sanitize, wash your hands, then you keep distance. Na don't touch your nose, don't touch your face, your eyes, your mouth. Riu agikia ihoya kuri andu a wendi mwega mumuteithiririe niguo kiroto giake gia gugatuika mucori njorua gikinyanire. My plan is to do art to international level. Kwa hivyo pia ningeomba sponsor. Ningepata that something ninge appreciate sana. Girifotera Kameme TV. Jitagwo Jeri Wawa Boy.